Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ohene David ede ensem bia atudwa afa Kelvin Taylor ne ho na ebusuafo ensem Ohene David ede atudwa no mema na ona kasa wa abona num nsem na Kelvin Taylor and Ohene David and fix the country free ensem ensisi papa na Ohene David kire se Kelvin Taylor akwaji sika awo pese chinchina 2024 mampende da John Dramani Mahamaba nisika no nko odine de apepe ne so nya de obi a ebe support ni so onye campaign yenti nsem Ohene David ede etudwa kwa suampani anya bia wa frɛ mu bi ama esika sɛ John Dramani Mahama ne kokotena ase a muhia ye no sika wode ma wo ne ano ba wo ma bɔ wo ne ne ma on be ya ma wo no eske bo achemechia wo anya bia no wa frɛ sɛ wo so wo be ma ye mu se ya na wo be ma ye bia na Gyimi and they over be jina no man and so be amfiu the freedom fighters only they just release me only me they release me into the system say deal with them and your chance yes ye chiremu nyansa on say my random was so stupid my mama ye useless our system no mu say mo bibia ne wa keleke on say wo say wo ko unsa wo ba say oba dey asem na abeka enye Gyimi a o sole a ope obi amana boa ma your campaign because you need the voices, you need the masses. People like us, we have the loud mouth, we have the loud voice. We are there. Ekufuo adu nyuma wo ye no, ebi nko ye papa no, eba performance ya or da form. Enti nyansa wo uti mu no, ne eka kire wo nyina ne se, kokoto hye omo bo na chi no, koto hye omo so, di omatem aden ya. Until so much as so more by nature from time I be me channel with Jimmy Kakrakanya now be me channel mame. You don't make to stream yard almost $5 I can small dollars be now do $500. Kwasi a una to mame. Application keka me de beba live say na mama wo kwan se brown now so bra be kire wadwen application no cost $500. Konako bisa stream yard 1 year we year 1 year activation and as a registration sen ko internet ni sesi ya ko ye wadwen say o activate or the same kwasi out internet no se na we entertaining crofo wo ma depression achi wo mo ma akotitai sesi aye wo mo mema echetai sesi aye wo mo sori a ekekeke kura obedi onya ninti abone yade wo no makote keka obenya afa ne tem ama ne ho aba ama ne ho aba no onya nti wo sori a no abegina wa yi ni se wo kasa na mo dina mo na ja na mo chebi na mo sere you think say no ano no aboa ya ka kire say kodi contract pa remfo a wakoji abo so me ka kire wo ade a wo ye me kasa wo me se mo mfansan baabi ansuo nka fasan baabi ansuo nka the next coming election hwe baabi a NDC begina mo Gyimi na esenka mo boa edoma no mo boa doma no wo te wona wo tete wonsa obi a te ne baabi me for instance me te me baabi of ya te ne baabi Dr. Rent ne baabi okateche free fa no mo wonim nyansa ono a na kokoye campaign dia ban bi bae watumi aye demonstration upon demonstrations ye nyina ye di bitata so e wo Germany UK Dr. Ren so mu UK mesimi so mu Germany amazing so mu Italia ye nua no maka chese ye so mu me pese mbisa Kelvin Taylor ne mwa na moka ho ne say how many demonstrations na maye se ne mani asi abri ene akufo ado kwan odi afa so papa ikofa levy babetu ye konso ye jina so kasa eventually NDC pay for the koko hu ekufo ado ne nkofo ekwaje sika because ade no e loot and share who opposition kura na mo so mo percentage mo be ye ne sen NDC for to me kokot for ekire na anu ada ye pa nkrofo bi mpacha mo kan me parliament ode ne si ye obi anim se ye nkonkoto aba ma ekufo ado enye nkrofo intum because a waste of money waste of your taxpayers' money. When your friend causing financial loss to the state. And this muko kujina na moko kotoa ba ye jina ATM. Say monya wadi o mamunyi 11 intum because ye tutu nipa botom akwa te se wa akoso akwa ye adwuma just imagine 11 jine ho say NDC to metra se ma 11 ba so ama ne ye adwuma Ghana kona kohwe and now send 1 Ghana cedi ye total tax onya adwuma o
obi na acha osika 10 cedi o pese o send mu 1 cedi ma me monfa nto aduro ma oba 1 cedi ye cheso tax ma chimi sa mu firi he asia na me amete ya no mo tia mu ma Ghana no etena sidin hwe se politicians kwa omode ya faso no enye entumum ye ma ya ni na ho na comment kura ja chi question se ho anwan ja chi question kwa sie ya o asend of ya na ye koye by election ho no na se ma kan wante mune se Ghana de NPP na NDC no sa ba bi ba se NPP na beba o se NDC na beba o onya tena se 8 years ya wawie ne de eno an ontumi nko na nimbiem ye na beba mpa chaw the next so yaso ye ba na ebedi 8 years ya enti no me ba be ka kire o se sa nkofo no mafo mo hwadwe no mu di Ghana ho mpa chaw man kasa asem na kire o let me go and find say mpa chaw tie we ma me tie year to about 2024 Our Excellency John Dramani Mahama Obasaba Mr. President Mahama about 2025 January Nejo question MP Wasin Nota Edi edi area Isanka And in America say this is our chance Ghana di enyi na say Ababi ba 8 years na na mraso na say for probation nine until 2024 there this is our chance Ghana di enyi na for against asantifo se nye so ye ba mu ne ye ba be kan say wan na ka kire say asantifo time entafo otumfo ti asanteman mu no asa asante menhia palace no entafo na atwa ne ho ahia ono ana ama ntafo asase mo mote so ukohwe aboabo ene hwan asoase akohwe ntonso aboa so ene de ben kumase ntafo na atwa ho ahia kumase nkwan ye wo anwonaga junction kumase ne ye wo Mfanti New Town yama ada tribes kwan ukotumfo ahemfi a mosifo hene wo ho hwanfo hene wo ho ntafo ni nyina omo hene nyina e wo otumfo ahemfie omo otumfo ahemfie enti na no ne na wo ye na ubie wa no wantu an asantefo no mo mpentafo na sem na wakwa akotwe ato no wo se an anwonafo entafo kusasefo hwanfo da ben eno mu yi flag bearer asa flag bearer no okwa akogina as anwonani a okogina as NPP for flag bearer so ho ena wo ye sa nkwase asem nti na eto mu bitim mu bitim say tambia am so omoma mfantefo nkwa na eko tambia asantefo nkwa na ekoko gina epre tambia nti ye mata ni nko enti saade a entafo ni nyina nya baako na ye nsori nti akanfo no e wo saa suban na omoda na di no na wo ne wo ye no eno no enye odesen instigation eno no nye tribal instigation na wo ye na nkofo ho na omani age and this in Kraman Jimmy because of politics in Kraman ba a Gyimifuo Kraman kwasiafo na me ka kire mo me mamre du kakra bi say yeah me ha me won kasa o ye mamre na kwa animu kakra eduru animu na ye de ayi ne beta so no ni ya ye compare tia mo nipa kwasiampanyin na mo de ne ba no